Well, adda ngamin dating public consultation with regards to GJ Transportation Group nga mayat ag Park EJSM. This was discussed 2 weeks ago nga adda digi Transportation Group nga ron nga agiinnagaw nga mayat ag Park EJSM. Kitatan so ininbitaran tayo iti sa ITSM nga about transportation ni concerned ket umunahanggen nga sudat in charge. Kasi adagayam hinar TSM it is nationwide practice nga ada third party da nga mga handle iti transportation. So tiket na sa UN ada designated transportation hub da imtatan ada third party nga agup-upa ka dijay nga isut makaammo isut mga proof no sinut ag park ijay apo. So nga nang set iti meeting again kadito nga third party da PSI group kunada so nga ang set itut meeting dito yung first week of August nga dapat kasalita tayo nga i-accommodate da digijay tricycle and transportation sectors tayo nga ag park ijay SM apo. Based on di sa utat iti transportation group nigipag-meet da kanon idi first quarter. It our met knowledge iti sanggunyan nga ada na nakandak na kadjay so nga nag-reschedule tayo manen tapno madidalaeng madiskaril or kanong mismes sa direksyon na po dapat kami magna ito muna iti council ken di committee on transportation tapno matulungan tayo ni gitoy na duma-duma nga transportation group kada kanon nikimit kami kada kanon nikimit kada kwada nga Guberati City with the various todas ket SM ket met knowledge isang gunyan met knowledge ko so inlawlaw tatay nga dito nga tawag it hang head iti traffic division so in the endorsement tatay apo ni apo bumagat ni so di head iti traffic division met knowledge na apo bumagat apo so nga better latan nga schedule temanin with the third party in the presence of the day mapektaran nga toda or the concern nga todas with the barangay captains nga adjacent barangays nga madalapos with the traffic division and the committee on transportation no po dapat taga-tender tapno mornos tayo apo tapno hante itong kagulo-gulo dya apo baga namin tatay opening na apo is second week of November October kumangim second week of November nga makumpay date no. Isarita tayo apo so nga naangay dito yung consultation ket muna the city franchise kami iti mga mapanidjay ket medyo madimit ket di taga 51B ta barangay Mideta kuna damit syempre adami kami barangay ordinance tayo nga no jay ka na issue iti franchise mo ijay ka lang mabaling ka gitulog nga hindi ka mabaling nagdagas ti sa baling nga barangay so nga kadjet iwawar ti 51B so nga ornos ente nalaing tapno tikadunan to nga tamit iti foot traffic iti apo ket hamit maserbyan iti 40 lang nga tricycle siguro iso nga kitain tayo apo i-meet tayo talaga di third party tato ma-accommodate tayo amin kasi 5 barangays kami ti mga apektaran deta Butong, Darayday, 51A, 51B Nalbo so deja so dapat makasalita amin and also the city franchise nga close interest ada imbaga datatay nga improvement nga access road iti likod nga punduan iti DPWH ano medyo ma-decongest di sango so nga amok med dito ni baga data DPWH around 30 million ngamin so napunduan met ngam jak amo no kasunod pa nakakaano iti pa naka-construct na DJ up kim DJ ngamin ket hang long term solution pala DJ kasi basit lang kumbaga ket kasla entrance na lang DJ iti likod in more on traffic to iti sango mismo iti Airport Avenue apo so tiya dadresen so damit in suggest that tayo nga route scheme so nagpaibati tayo ti copy tapno i-review mit isang gunyan and also the committee designated appropriate committees nga mga adal apo tatno maamendaran tayo man no anat adatang ordinansa mornos no kadi route na apo iti traffic tayo